Mwaramutse. Good morning. Kandi muraho. Mama wa pasiteri Bucumi nawe ndamureba. I was looking pastor's mom. She came Mukecuru wacu today. nawe yahageze. She's here, amen. Mama wacu uvuga haleluya. Mama say hallelujah. Amen. Hallelujah! Amen. Mukecuru wanjye Carolina nawe arahari namubonye. And Carolina is here. I seen her. She's here too. Tumaze iminsi mu minsi ikomeye y'imbeho iteye ubwoba. I went to some cold weather storm. The storm. Iyi minsi yageze iwangira dutitiza. It got to me and it shook me. Bimwe ubona nihagararaho mbona birarangiye. The way you see me standing, I couldn't do that no more. Ariko nshimye Imana ko yaduhaye inshuti But I nyinshi. thank God because God has given us good neighbors. Abantu bafashe imodoka bashyiramo za esansi. People took people put gas in Bazana the amazi kwa cars. Bujeni. And the power to Bujeni. Amen. Korari Uduma yaranyumvishe buriya ndimo kuvuza induru mvuga nti nyamara byakomeye. Amen. Amen. Biriya bintu byari bikomeye. See, it was very complex. Dushimye Imana ko yabiducishijemo tukaba tugeze mu nzu y'aya mahoro. So we thank God I went through it. Now we are here in this house. Amen. Buri impamvu nkunda kuvuga abakecuru rega cyane nibo bandeze. That's what I said to our mother because they're the one who raised me. Baranyuhagiye. They washed me. Twarararanye ku rutara ntago ari ku gitanda. We slept on the same rock, not a bed in the rock. Like on the abo bantu wabasuzugura. So are you able to go against them? Hari akantu mwarimu yambwiye. So there's something the evangelist told me. Yarambwiye ngo umunsi umwe. He told me that one day. Umwana yabonye sekuru. The one day a child saw his grandpa. Ngarimo kugenda yunamye. His grandpa was was kneeling as he's walking. Aguma kumugenda inyuma. And the child walked behind his grandfather. Garahindukira aramureba. So the grandfather looked at the child. Garamubaza ngo mbese ogoku. And the child said, "Hey grandpa, ko ndeba urimo kugenda wihisha urihisha iki?" And he said, "Grandpa, I see you going like you're hiding. Why are you sneaking?" Ngaramubwira ngo mwana wanje. And the grandma said, my son, icyo nihisha nawe kiri inyuma yawe. What I'm hiding is behind you. Igituma bari abakecuru ubona turimo kubyina amakorasi nibahaguruke. Hari inyuma yacu kizatuma Bujeni yicara nawe agatuza akareba uko abandi bana barimo batambira. Dance, but she don't dance. She's looking, but she knows. At that time, ni cyagihe nzaba nagishobora kwikenyeza umukandara. When I see them unable to put my own belt. Ipataro bayinzamurira bakanshyira mu mukandara bakamfungira. They take my own pants and they put a belt on me. Iyo ugezeho ufunga ibipesu ukabifunga bisumbana. Even the button of my shirts will be too big of my shirt to put on. Wambara umukandara wawufungira imbere bikajya hano ku ruhande. You put a belt on and then when you put it on usually it's on the other side because you're too skinny. Abasaza n'abakecuru dufite ndabubaha Imana ibaha. I respect our grandparents and grandmothers who are always here at the church. Imana yarakoze kuturinda. So God did a great miracle in protecting us. Kandi yarakoze kubana natwe. And God continue being with us. Maze iminsi turi kuganira ku ijambo ryitwa agakiza. We'll be speaking about salvation for the past few weeks. Reka mbanze mbabwire umurongo dusoma. Let me tell you the verse we are going to read. Turasoma muri Zaburi 50. We are going to read Psalm 50. 16 kugeza 21. Psalm 50. Bakirimo kwaturebera. Tumaze iminsi turi kuvuga ku ijambo ryitwa gakiza. We have been speaking about salvation. Pastor Andrea Bucumi yaciye hana bivuga. Pastor Andrea spoke about it a few weeks ago. Pastor arahanyura nawe abivuga avuga gakiza. Pastor spoke about it a few weeks ago speaking about salvation. Nabuje nagarutse umunsi avuga gakiza. And Bujeni is here too speaking about salvation. Aka gakiza rero ndiko tugiye natwe kuvugaho. This salvation it is what we are going to converse with. Nagahaye umutwe w'ijambo uvuga ngo I gave the title of today or the topic of today. Ubuhamya Bw'Umuntu Bwa Nyuma. The last discrimination of a human being. Bugomba Gutandukana Nubuhamya Bwe Bwakera Atarakizwa. Your testimony of your past should be different than your testimony in your future or now. Ubuhamya Bw'Umuntu Bwa Nyuma. So your last testimony. Bugomba Gutandukana Nubuhamya Bwe. It should be completely different than the testimony before you are saved.
Utarakizwa So before you are saved, waribaga. you are a thief. Utarakizwa warabeshyaga. Before you are saved, you are lying. Utarakizwa waratukanaga. Before you are saved, you are cursing. Utarakizwa warasambanaga. Before you have been saved, you Utarakizwa wakoraga ibyaha. before you are saved, you commit any kind of sin you wanted to. Noneho reka turebe ubuhamya bwawe bw'uyu But munsi. now let's see the testimony of today. Your testimony now. Muri no minsi usanga ubuhamya bw'abakristu. Now there's still many Christian testimonies. Wajya kureba agakiza ka none. When you look at the salvation of today, gashingiye ku marari y'uburyo butandukanye. usually has many different points. Nibwo uzabona umusore atera inda umukobwa mu itorero ukabona nta kintu bitwaye. So you see a boy in a church go to a girl and they say there's no problem. They don't care. Kandi turavuga ngo Imana ni se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi. Even though we said that God is the father of orphans and the father of widows. Abantu mufite abana mutitaho mwabyaye. To the parents of kids, but you don't care for your own kids. Wowe ufite amahoro mu mutima wawe. You feel peace in your heart. Uriya mwana ahantu ari ntago afite uwo yita papa. See, your child, whatever the child is, they got nobody to call their father. Urugero niga mu wa gatatu primaire. So when I was in 3rd grade, the elementary, baraduhagurukije mu ishuri. They stood me up once at school. Twari dufite umwarimu. And we had a teacher. Aratubaza ababyeyi bacu. And the teacher asked us about our parents. Bambaza mama ndamuvuga. They asked me about mom. I spoke about my mom. Ariko bambajije papa ndamubura. But when they said about my father, I wasn't able to find him. Abandi bana bavuga ba se na ba nyina. The other kids spoke about their mothers and fathers. Je mvuze papa ndamubura. But when I spoke about my father, I was unable to find him. Neza akamvugisha neza nari nzi ko ari papa. Because any man that spoke to me, I said him my father. Nkabona nyitayeho naravuga ntubura bishoboye kuba ari papa. Any father or any man that care about me to me. Baravuga ngo uyu ni mwana tutazi se wamubyaye. And it said this child does not know the father. Rega mbona birabatangaje barahamagarana. So they start calling one another. Babimbaza nkarira. When they asked me, I was crying. Nariza amarira menshi uwo munsi. I was crying so much in that day when nakuranye umujinya mu mutima wanjye. That had anger in my soul. Nakuze numva nzaba umusirikare. I grew up thinking I'd be a soldier. Navuze yuko nzarasu papa wambyaye nimdamuka mumenye kuko numvaga ari umugome. I said that I'm going to be a soldier and shoot my father who didn't care about me. Nubyara umwana ntumwiteho ufitanye urubanza n'Imana. Nushaka kuririmbe, nushaka kubwiriza ubutumwa ariko ufite umwana wabyaye ukamuta n'Imana izabikubaza imbere y'Imana. If you have a child and you don't care, even God asks you. Amarira y'imfubyi arataka imbere y'Imana kandi the tear of an orphan is upon you even though you have salvation. Amarira y'imfubyi arataka. The tear of an orphan is boiling. Ikintu kibi nabonye mu isi ni inzoka. There's something that's saying the snake. I mean, inzoka iyo ituye ahantu. When a snake is in a location. Ikahatera amagi. And it has its own eggs. Ikabizi yuko igejeje igihe cyo kugira ngo abo bana bayo bavuke. It knows that its kids is about to get born. Irimuka ikava aho ngaho ikajya gutura ahandi. They will leave that place and go to another location. Kuko bana bayo iyo bavutse. Because once the kids are born, irabarya. The snake will eat their own kids. Ariko twebwe turi abantu. But we are human beings. Twakagombye kugira umutima w'urukundo. So we should have a heart of love. Twakagombye kugira umutima w'imbabazi. We should have a heart of forgiveness. Umutima w'urukundo a heart of love. Umutima w'urukundo ukunda abapfakazi. Umutima w'urukundo ukunda abatagira shinge ndetse na rugero. Imana ibaha umugisha. A heart of love to love everybody. Akagakiza abantu baragafashe. These are people that have taken. Bafata bwa buhamya bwabo bwa kera. Some took the Old Testimony and they mixed with their testimony now. Ubuhamya bwawe bwa kera nubwo uyu munsi ubitandukanyiriza he. It's completely different from now. Nimba kera waratukanaga ukabugitukana. If in your past you are cursing. Nimba umuntu ashobora kuza kukureba agiye kukubaza ijambo. And ask you something. Ukamusubizanya agasuzuguro gahambaye. You reply back. Uri umuririmbyi ukarebera umuyobozi wawe ku rutugu. And you don't care about your leaders. Question is, where does your salvation stand? Ubuhamya bwawe. Where does your testimony, bwa kera, your past testimony, butandukane n'ubuhamya bwawe bw'umunsi uvuga ko wakijijwe? It should be different than your testimony when you got saved as of now. Hari igihe ujya witegereza abantu bavuga ngo ntibakijijwe ugasanga bafite imirimo myiza kurusha abantu baba mu rusengero. But they got good work more than those who been saved. Ugasanga umuntu wibera hariya hanze afite urukundo. Who is outside have love. Agira impuhwe. They have forgiveness.
They care, they arafasha forgive, they help, ariko umuntu they uba mu support. rusengero But those in the yakubwiza church, ukuri iyo mubwiye in ko ufite truth, ikibazo you think yihutira a problem, kubibwira mugenzi we They'll tell others. ahita Instead of helping you telefone to akavuga ngo others. wari uzi ko kwa Because Bujeni nawe somebody- you byagenze don't do gutya Bujeni, kubera it icyo ugiye happened. gutabaza Why wahabarije it ku happened? Mana nimba ubona byakomeye Amen. kandi witwa yuko uri umurokore They say you have love, you've been saved. abarokore baragambanira See, bagenzi babo Christians kandi bitwa hate abarokore others, kubera even though they iki are Christian. Why is pasiteri that? agambanira mugenzi The we pastor hated the other pastor. akamushinja ibihamya bibi They always give bad testimonies about him. kugeza ubwo amukuje ku mwanya we cyangwa se bakamufunga At any moment they speak bad kandi about ku him, they cyumweru arrest him. atwara ishakoshi nini But cyane every yuzuye Sunday they ibitabo come to akavuga church ngo with books and they say pastor they're pastor, really not. umwarimu ibyo bintu And arabikora evangelists do this. umudiyakoni A arabikora deacon do this. umukristo And the arabikora Christian do this. kandi iyo ahagaze imbere ya rubanda Whenever they in the arababwira church, ngo they njyewe will ndi tell you umukristo that I'm nzahora a ndiwe Christian, I want to none be a Christian. ubukristo bwawe But the butandukanye Christianity, hehe how different is it? n'imirimo mibi wakoraga They kera bad work. bitandukanye fata ya mirimo yawe ya kera your noneho past ufate bwa work bukristo should bwawe be bw'uyu different munsi now. uvuga ko wakijijwe If maze you've been ubihuze turebe saved, there should be a difference. wakijijwe iki How have you been agakiza saved? kawe Your gashingiye salvation, where does it stand? agakiza kawe gafite iyihe mizi What purpose and roots does your agakiza salvation kawe have? gafite ayahe mashami What branch does wuzuye your ubugome mu salvation have? mutima wawe You're filled. wuzuye urwango mu mutima You're filled wawe anger and hate in your heart. wuzuye ishyari mu You're mutima filled anger wawe in your heart. iyo umuntu aguze inzu birakurya With somebody uguze house, imodoka you're hurt. birakubabaza With somebody wambaye else, you neza hurt. birakubabaza Then you always uteye imbere hurt birakubabaza with success. uwize kaminuza With birakubabaza somebody graduate, you're kandi hurt. ukaba mu nzu And y'Imana you're in God's house. ugatwara ibitabo ukavuga ngo uri You take books umukirisitu to say you are a Christian. imbabazi ntazo ugira muri But wowe you have no forgiveness urukundo within ntarwo you. ugira muri You have wowe no love within agakiza you. kawe wumva gafite iyihe Question is, shingiro where did your salvation stand? reka dusome ijambo ry'Imana We can read the word of God. reka nsabe madamu pastor Elize reka nduhure mwarimu adusomere Zaburi 50:16 Zaburi 50:16 kugeza 21. Dusome mu izina rya Yesu. Zaburi 50 umurongo wa 16 kugeza 17 21. Kadusome mu izina rya Yesu. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatanya n'abasambanyi. Umurongo wa 19, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko muhanye nawe rwose. Ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Amen. 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 Again is Psalm 50, line 16 and 21. But to the wicked person God says, what right have you to recite my laws or take my covenant on your own lips? You hate my instruction and cast my words behind you. When you see a thief, you join them. You throw in your lots to join the adulteries. You use your mouth for evil and harness your tongue to deceive others. You sit and testify against your own brothers and sisters and slander your own mother's son. And when you did this thing, I kept silent, and you thought I was exactly like you. But I arraigned you and set my accusation before you. Amen. God help us. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, So God asked, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye? Wiruhiriza iki uza kuririmba? God to the sinners, Wasohoka ugakora ibyo abapagani bakora. why are you get tired by Wiruhiriza iki uza singing? kuvuga ubutumwa? Why get tired by preaching the word Wasohoka of ugakora God? ibyo abapagani bakora. But once you go out, you join the pagans. Ku cyumweru ukazinduka mu gitondo. Every Sunday come Uko early morning. ugakaraba, Every morning you come in neza, early morning, you dress ugafata well. ibitabo, You take your ukavuga ngo ngiye mu books nzu and you y'Imana. say, I'm going to get in God's Ukaza mu nzu house. y'Imana You come in ugahimbaza. God's house, you praise God. Muri iki gihe tugezemo But tugeze mu minsi nowadays, mibi ikomeye. we are in hard time. Cya
gihe ubutumwa busigaye buvuga ku isi yose. Usually the word of God is preached around the whole world. Noneho So then ubutumwa buri again, kuvugwa when the word of God is being preached, ya mirimo yacu mibi, the bad work that bwa we do, buhamya bwacu bubi, the bad bukaza testimony we have, bukazimanganya bwa butumwa bwose. it comes and overshadows Kuko duhanganye n'abami babiri. because we are against two kings. Uyu mwami duhanganye nawe ari we Satani. We are against the king Satan. We ntaruhuka n'ubwo uruhuka. He is not tired. We ntasinzira n'ubwo usinziriye. He does not sleep We or get ntaryama rest. n'ubwo uryamye. He does not sleep when you're We sleeping. ntiyicara n'ubwo He's not yicaye. sitting when you're sitting. Agambiriye kugira ngo asenye ubwami He's bw'Imana. looking to destroy God's kingdom. Ariko Imana ishimwe kuko yaduhaye But may God be Yesu. grateful because God has given us Imana Jesus ishimwe Christ. kuko yaduhaye May God be Yesu. grateful because He has given Imana us Jesus ishimwe kuko Christ. yaduhaye May God be Yesu. grateful because God has Iyo given us Yesu Jesus Christ. ataza njyewe nari gupfa. Because if He didn't come, I would have Niko died. baririmbyi baririmbye bavuga ngo njyewe The nari singer gupfa said nari that guhera iyo I would Yesu have died ataza and been destroyed if kumvira. Christ didn't come Iyo in my Yesu stead. ataza nari If gupfa God didn't come, I'll nari be dead. gupfa rubi Then I'll be nari dead guhera ariko badly. Imana ishimwe kuko yaduhaye Amen. May God be Yesu. grateful because God has given us Christ. Wiruhiriza iki kuvuga amagambo y'Imana kandi ntaba ari byo ukora? Why tired speak the word of God even though you don't do exactly as you speak? Wiruhiriza iki kuvuga ngo kora wowe Why udakora? tired say the work if you don't work? Wiruhiriza iki kuriri kuvuga Why ngo tired uzana by nawe saying utazana? that work if you don't do Wiruhiriza iki? Why Wiruhiriza tired? iki? Why get Uyu murimo tired? turimo See nowadays, abantu bafashe ko kujya mu ijuru Many ari will ngo go to kujya muri heaven. festa biratandukanye. Na festa nayo narabonye basigaye barakizaho but imirongo. even if fiesta's lines now, Mukajya ku mirongo the bakinjiza gay bake line bake. only few go in the fiesta. Abantu bafashe inzira ijya mu ijuru. People take the thing of God Bikorera bya bikapu byabo by'ubugome babishyira ku and they mutwe. took whatever they can and they put it Bazana on wa hands mujinya nawo barawuhagatira. and they brought their own Bazana hanger. urwango The bararuzana. brought hate. Bazana bya bibi byabo They brought the barabizana bad thing, they babigeza brought it ahangaha here. barabigendana. And they cry on your back. Umuntu kugeza uyu munsi aririmba Until akikoreye that umujinya. person is sing with hate. Uzabyitegereza uzabibona. That Nuvugisha if you umuntu careful, you amagambo say, azagusubiza. I Kandi think the yitwa person yuko ari you reply umuririmbyi badly, ari they umukozi said w'Imana. they are singing Kubera the icyo truth of uvuga God. nabi kandi ukijijwe. Ubiterwa n'iki? Agakiza Why do you do ntako. it? You have no Kubera icyo salvation. utukana kandi uri Why cross umukristo. others if you are a Agakiza Christian? ntako. You have no Ariko salvation. Bibiliya iravuze But ngo the word of God says, ibyo urabikora nka You do kwihorera. this and I stay silent. Urabikora nka You do this kwihorera. and I stay Ukibwira silent. yuko And mpanywe you nawe think I'm rwose. like you. Ngo ariko umunsi But umwe when the nzaguhana time is bishyira right, imbere y'amaso I'll yawe bring you uko before others. bikurikirana. When Ntabwo I'm nzobuza aho done, I will uzajya. not care. I will not Uzajya care. he? Where are you gonna go? Uzajya he? Where will you go? Kuzabibona byose. You will see everything you've done in your whole life. Reka In front of you. twisuzume. Let's observe it one. Let's observe ourselves. Let's Twisuzume observe tuzagirwaho ourselves. urubanza. Let's evaluate ourselves. Kubw'ibyo twavuze. Kubw'indirimbo all we twaririmbye. have said, all we have Kubw'ubutumwa sang, twavuze. because what I'm going to preach, Imana itubabarire. may God forgive us. Ubuhamya bwawe Your bwa testimony, kera butandukane n'ubuhamya bw'uyu munsi. your past testimony Uvuga is ko different wamenye now. Imana. By Imana saying ibaha God, umugisha. may God give blessings. Amen. Mana ntubeshya. Ijambo wavuze urarikurikirana kandi ukarisohoza. Uri Imana itandukanye nuko twe duteye. Ufite urukundo rwinshi, ufite n'imbabazi nyinshi. Uri Imana itinda kurakara igatebuka kubabarira, babarira ubwoko bwawe. Ugirira neza abaja n'abajakazi bawe. Ubwo uzaza kumurika imirimo y'abera, tutazaboneka umugayo cyangwa umunkanyari, ahubwo tuzatambuka nisheja nishema, tuzatambuke twishimye dushinjagira kubw'imirimo myiza twagukoreye mu izina rya Yesu. Amen.